au le i o i le lua whetolu se fulu, ma ua whaeroa ia le Parliamentary le a tupe valu 35 piliona i te tonu o tausanga e wha. Pai mai Albanese i le reporte le 9 News, o ia mana o tangata Australia umai na i o lato wiloa na o lato Medicare cards, ai le o lato credit cards, ia mawai le tongu fitolo o lato mana o mia. Pai mai le Parliamentary o le Medicare na amata mea i le Labour, ma o le au lato pui pui a fo i la ma wha le leia mō tangata Australia uma. Mo fora si ai ma fuafuanga le Labour mo le soifua malanoina o lato ta ua ia fuafuanga whata atitia o le asi iti ai le atunu ato ma wha mautu ai e le o misia se tasi ia wha manuianga. O lalo la o le fuafuanga le Labour o ta uai o le ale ai se tupe ale ngase ngase e wha ngai na e tutongi ai le unanga fo mai ai wha tupe uma ele Medicare. Wala fo e le Labour fa se lau wanoa skorsipi mo tau simai po le nursing o le a wanoa ane whaata sema le lua afe o i la tau o le ato leni a vea ma fo mai wha le ainga po GPs i le tau sanga. O le whao Alfred o lo whetau wa ina ea awhiai Queensland le Vasanei o ta ue ono o atu le malo si le vaenga tolu po le Category 3. O le teminei o lo ielo na whaato a amatamatanga taru mai ana nafi ma whaatupula ia i lunga tonu la o le Coral Sea pe amare valu se lau fast kilomita me le tu isai matu isai o Cairns. O le wha le whaingo Anthony peitai na toi suia le ofisa le ai tau ia awane iei se tūranga i whaasa sei nai whape ua whaingoa i le Parliamentary o Australia o Anthony Albanese e mai se ua lalata whainga palota. Pai mai le ai tau a o i tūranga whapea e whetau iei le ingoa ma le suafa o se tasi e tangata la wiroa e toi whaatūranga lava e la tau le isi ingoa e se so ai e fua i le alphabet ia awane iei se nunumi. O lo o a ngai le whao Alfred a ngai se sae ma ua whaasaruaturu na malosi le vaenga lua i le so a ua whautua ina o no whaatupura ia i le vaenga toru i le asoa tai au. I isi tala mai lava i le vaa ai tau, wha ilo fo i le isi a whae ngō Bianca, ua wha amata whaatupura ia e fo ilo na malosi i ngā taifale o Western Australia. Lo whawina i ngā taifale le vasa Intia mai lalata i ngā taifale o Australia i se sifo, le ua whautua i nai tangata i ia wha i tue ono whaatupura ia le malosi a Bianca i le asoa tai au, ma le whaasaro atu i le o ngā tutonu le vai aso. E le o tere ni a whianga o tā ua mai lea wha mō le teminei. Ngā ruere vanga whasosoani whaapawame e whaasa o loto mai tutonu o se taawale le tangata ua o mi ai, ina ua le vere taawale le tu i saute o sini le taona le la, ma poloka te lea i le ala tele. Pai mai li pote le taawale na la vea whaatasi ma se loli i Spit Bridge i Mosman, whaapawame atu i eite taawale le wharamai ma le helikopter pe sosoni ai, ai whai mai au whainga nuenga le New South Wales Ambulance, sa tau mo whai e ave ese mai le tangata mai te tono le taawale, pe ama le fast food tau sanga le matua, ai po le a fitu le tai au na tupoi le whaala vilambe. Tāpuni ai mga ala la latane, ma ua fautu aina leo leo, e ono wha umi le poloka o la tele, a o tau mo whaia ngā nuenga la vea i le a whaala vilambe. O lo whaataria se isi ripoti le tamaia leo leo, a o isi ripoti tarue nei e le wha maonia o tā uai, wa mawhai na whaasa o lo tamai le tangata. O nisa e lātou e atama mai ma o ina le lei mo lātou tau, o lātou whairo e se ripote le ABC, o lo iai tali whaingo fie o le whaafi tau li o lo whengai pēr ma le atunu i le taunga tau whale maututongi. Wha maumaunga mai le tausanga taruai le 10th Annual SGS Economic Rental Affordability Index na ilo ai le tausanga na tenei o tangata maututongi i sini ma Perth e siri atu tupe o lo lātou tutongi nei rent ma ua wha awau peo na wha mawina le toa tele o tangata ua le ngā patia le tau o whale maututongi i vaenga ese o Ausitalia. O se tasile nei o mata upolo mata i tua le toa tele, i le tele o le mau campaign ua whaia nei o le palota, po o whea tonu o ta oto ai se wha mama venga mole au maututongi. Whai mai le taitai o le tua ngai pira Dutton, o lātou ia wava ai le wha te le ina o le sapalai o whale, ma o lātou o foi nai, le rima se la wafe o poloka ele, e tu ina i maketi mo le wha te le ina o no fuanga, e mawhai o na maututongia i tangata. Pai mai au Albanese ia, o lana whai ngā mālolo o wāwa ai, le whausia o le tasi tesi ma le 2 miliona o whale, ai le i mai a le se fulu tau sanga. Tana muri,
O whaero li poti le so e iei nei tamaiti a onga i New South Wales o loo a onga i le so i potu a onga o le asiria ma le tolu se fulu tike ri le bevela i le vai aso nei o no loo whaatali pea mo le whaapipi ina o ea malulu i potu a onga. Whai mai le APC o le polkalame le whainga malo le State New South Wales le Cooler Classrooms Infrastructure na amata mai le rua se fulu valu le whaalu ai le 5 miliona pe itai e se fulu tolu a onga o mai le teminei o loo whaatali pea mo le whaapipi ina o ea malulu. O se papole nga tele leo o toe whaapupula mai e mātua manisi o mātua mo whaia onga i le vasa nei ina o toe amataria o onga le whanau. Sidia mareiva se lau a onga na iyo ina le whaapipi ia yo ea malu i potu ma whale tusi pe o le whaeroa na matanga ruenga wa onga peitai a tu whaatasi a onga ile iyo o lava iei le fuafuanga o whaeroa le APC e 5 Pai mai mātua e le ato atoa ai le awa oina o tamaiti i tūlanga ia mai le ngata i le o tūlanga o le oa o ina ai a oa a fianga fo i ono o iai e soifua maloloina. Pai mai le whainga malo le stete wa mai a whaapipi i ea malulu i potua onga e lua ape tolu se lau lua wha, ma whale tusi i a onga se lau 5 i New South Wales a olo o wha solo pea le ngā luenga. Tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le amatango le nei vai aso soifua. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o ka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta wale ma pa o tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telewishi au unanga. Warren of Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te whiwhi e whaatalofa ma whaawhiloa i mo wholofa atu i a te oe. E le amatanga o le tautua o le nei fo i vai aso, e na ua tā walunga le awaunanga ma le tautua a le whitalenga i a whangabua Francis Ioane e po le whitalenga fo i a seu manu. E le nei a wauli o le asonga fua, o le aso luas fulu ma le wha o le masina o Februari. Lua fe luas fulu ma lima a e manga i arwhain wha mga kuia o e wae ngalo ia o e po whenga ki iai a e. A oa fo i au mea valea ngai whai. Ioi, ia le fola, wa mai ai le tai au, ia o le fala nā ma le fola tātou te a folau whaatasi ai. Mai lava le tai au le sunga le liawa o ea te whai meni se i o mai a whongabua, ia ma le tātou polo kalambe lea, ia malona whaapoponga fo i le nei vai aso, a matanga o le vai aso, o le ngā Gagaifo o Faiva o Samoa. Ya, fa malo fa aftai le tua o mo fo le dei lao ya ma le ava no tatu te lau lua fesila fa yai i lunga o pe au manga lunga le ea fa mo samruia le fa ungol nava yaso ya tupu mai o le tuno ya fa pe fo i o pa ia i le tafa tolu o le tatu van nofo
Pa ia mo malu fa le malo, malu fo I fa le anganu, ia e matua le tuu, ia mawalunga se vi inga o le tua, e momoli e ana au na pa ia, I fata faitaulanga e fia. Le atou sa vea le ulua ia li I se yuli le dei, ia, tātou mafuta ma oe, I le anga le leio le tua, I le whaapoponga, o le pole kalambere, ngā Gagaifo Faiva, I le dei fo I asonga fua. Ia, o le ufatasi maila, malo, ia, o masari ai, pa anga tōtino o le tātou le tio, ia, mai se fo I o le sunga ia Matt Luatua, mai le company Advice for Life, whaatalo whātou Matt, malo se fua manuia, whaafitai le tua o te mailo se fua, ia, whaamboe sa manuia le whaaiunga le nawa yaso, ia mga ruenga fo I sa whenga. Iai, talo whalawa a whio mai e le tāpura kalame. Vea, alo, love. Ia, malo whaafitai, ia, nā mai le whaaiunga le vai aso ma, ngā ruenga fo I ua, tuana I atu le lava yaso ua sola atu. Ma, ia, whaweke le weekend, maka ngō fie le la, vi le tu me uma ia mangui a me uma pisi fo le ainga manga ruenga e o ngai alu foi I fea I Hawaii a sa waro ke kau fala ngai manga ro ten ya enga kai falling tau fala ma uso ai Macadamia nuts fo le a pipi e tuli so ika o ina lola ya be tau o fa le tu mo le no fai fo sina malolonga ya mai so le to te liu mai bole saunga le mo when we ainga wo me masani mai la tu mo lo la papa au fo ile lai tu ya me se fo o le to te lo ni sa mato wa onga fa tasi le Brigham Young University la ie Hawaii campus okay o lo no fo I lava ma o si ai ia ala tu taulanga I le telo atina e o lo fai ia me se fo lava o to tele ala tu whanau. Wa ngā lurue, ia manono foi lava I hawa. Ia, ale tā ua le nā. Ai, sa ei nisi sa wala au watu mau tau tala noa, ma whaasoa fo I le tūlanga o mata upo lo tātala noa I nele ngata le insurance, ia whapena fo I o le puipuinga o la tupe maua, income protection plans, me whapena. Ia, ma se fo I le Medicare aid ma me whapena. Yes, saule le ia ko kere foi nga vili mai last week ma le sivai aso. Kene away Hawaii I was talking with Taito and ko kere foi nga vili mai some of them fia lako policy with life insurance but mga me swangi on just some advice on some of the wording, but otherwise I'm going to let it cover, so left it there. But yeah, others, I managed to help them out and sort out their insurance. So yeah, very busy and it's good. It's an honor to help our people. Samoa, so it's a privilege to do that. And busy, yeah, very good. Taylor. Mana ia o le tūlanga le tala no am whaasoa iai. Wa matalava na sui le mindset o tangata. Ia matatai fo I lātou vava ai le tāu o tele o le mea nei o le life insurance, ia po o le tūlanga o le puipui o lo saunga le mu, ai maise se whaalawe lawe whafose I o na tupu ia te oe. Ia alo iai se tupe e tāngo au iai le tina mo le whanau. Ia po oi lama, po le insurance al tina, po le insurance al mo le aing. Ai, tulu loan mata au pu le teimile nei le manosi o le inflation po le si tanga o le tau o le soifuanga le teimile nei. E whawhewheo nda maua se visosoani fo I lea e le ngata I le si o le tau o le soifuanga ia mamawalunga fo I mo le tau o le premium o le payment o le policy. E whawhewheo o na tātou ona maua e o tātou tangata se awa noa e mawhai ai ona mawhai ona whaatino. Ia pe whaataunga o fia fo I mo I lātou. Tau le sa vea, ia, mai se au timing e whainka kai mingai, mai se ka koe ngusila, waru lunga prices, cost of living, ai ka alafu, shopping, peng singi foi, everything, waru lunga kau, bawal meo le alu lunga ko kongi ka ngaka. It seems to stay the same, ai alu lunga isi kau me ai and everything else,
So ko kele ka after a few years if I think kong car kong insurance because makauli for the life insurance, poli car insurance, poli house insurance will me akasi. E alu lungar kau every year. So e alu fai ama cancel. And then mai mau ke mi e ko kong insurance because will aku polosi fa velave vole mafainga ko claim on that policy because we'll cancel. So what's a good way to help our people swangi to keep the cover even though waru lunga the cost of living and inflation so one way reduce the cover after a few years because after the first 5 years or 3 years if I think we can reduce it down. And all of my service, I can see you every year throughout the year, help you with it. And in Aarulunga Kelir price, rather than cancel, because very tau to keep the cover, is reduce the cover. Reduce larule cover. For example, Losela Wafi, the life insurance, cut it in half, Sela Wafi. Reduce the price. The other way, let's see, look at the difference between the level cover male rate for age cover. The rate for age life insurance lunga kau sanga uma. Ole as fanga ole si kau sanga fou lunga. May si ape ole limas fu kau sanga ongos fu kau sanga fikus fu kau sanga kwa kau ka kele. So me fai fai the level cover. If I think kau ka le amakanga. But the price is set local kau. So if it's, for example, say limas fulka lalvaiaso, o le kauanga kau sanga uma ele alunga. Ai ale level cover, ai alunga le over se lau ka lalvaiaso after 5 years. So level covers is very good to lock the price. So ele alunga. But so it's almost like a fixed rate. Like a fixed rate, like a fixed rate, and most people, if I pay LFEFA because it's a little bit more conca than the other cover, but me CLI doesn't go up. Where the other cover, in the beginning, but then after a few years, it just keeps going up and up. Those are the two techniques: level cover, and the other one, reduce your cover, review. That's why it's very tawa to have an insurance advisor like me to be your main point of contact every year to make sure we review the cover and see what we can do to help you financially, especially about alulunga kau mea as well as insurance. So that's cut the cover. Tau reduce ai le tau o mea na ale o le na fo o le fixed lava. Fix the cover. Tau tele la lea. Te o tupu whātua se is whālewa. O makwale se mea le ngofo ma cancel le mea. Yes, certainly. That's exactly. Ai sea e tau ai tele le whaonga ina o lau sunga. Ina i mwhai o le wha matala vaenga e ono tau lava o le mata upule nei. Ma ia o ngā tasi e matula whono o le FMA. Se i wha matala le FMA ia mai inga tau le tula whono. Certainly. Mang Elfisili, Savia. So, ole FMA, it's like the whamasingo for insurance companies. It's like they are like our supreme authority, like whamasingo. And so, ola go govern our body. They regulate us. Just before I forget, for you, go. The tautala is just a high level generic tautala. It's not advice. So the FMA are like the big whamasingo, the big courts. Ola ko ngaluenga is that they check our work as advisors. So that there's no one that does anything, fraudulent or kuluku or dodgy. Because if we don't follow the process, it finds it more in the industry. The process could be called and so that's why every time we follow a very strict process under the FMA. So FMA will come here, they overlook us, and if they say, give me 5 files with Metlua Tua, I want to check 5 of his customers. They can go check all my reports, all my work.
to make sure I'm following the 6-step process. And so the 6-step process is the process they put the kulafongo in for us to follow. So wale mawhainga mako le vai the client, and after one meeting sign up the client. You have to do the telephone call, find out ola me mga the client, what kind of ngase health, what products they want. Then we see the client, do the first meeting, come back to the report, the quotes, go back, see the client for a second meeting, do the application, come back to the offer of terms, and then third meeting. So all up like 6 process. Process. And we have to follow that process. Get all fine, we could get some heavy fines. So everything has to be documented, emailed to the client, and follow that procedure. Very, very ta'ua, with the strict guidelines from the FMA. So yeah, it's very good. Malo, ta'ua tele o winga. O ai inga i ono aval au mai i le tangata i lau sunga mat te albatu. Yeah, appointment. You take them through the 6 procedures, the 6 ways. Standard. Malo, ta'ua tele ai sea. E ta'ua I le whaia pea o au siaki fo le whaakuata o le tausanga po le taiono masina ma whaia lau full check health I lau fo mai. Yes. It's very ta'ua because mai sea kanga kai pisi ngal wenga, pisi with the ainga tu por ngal wenga ku mangavel ngal wenga, le uli ule le va fa me ai and back to bed. We don't have time to do things like exercise or go and do this and that, and most of the time pisi ale langa. And so for us we forget to do this very ta'ua thing halu for mai. Even once a year or every 6 months, and do a check, annual health check. It's the same thing with the kāwale. I expire warrant of fitness. I fail warrant of fitness kāwale. Fail registration. Otherwise, we'll mawhaingai. I feel like kāwale pia mawali leo. And so all those kulafongos for the car. So with us, very ta'ua to check with the formai, to get some blood tests. It's good to do it at Makarakausanga. Like I always do it like this time. And go to for my blood test, check everything. Le faku, strokes, mai faku, diabetes, suka, everything. Check everything because basically we feel good. Whapeaka ko le leika ko on the outside. And ke o kupuse se blockage I kong le wawa I kong le arteries. And ke o, heart attack for city. And in that way, a little for mai. They fail the checks. They can catch it early. And because we don't know, we're not for mai. So we don't know if we're good. And moi wake up and wenga, kameki, whangau, and so they're busy langa. So very important to do a health check because the for mai might find something here. And then catch it quick and save your life. So that's very, very important to do that. Most of my clients, I tell them, go and get the blood test, alu failo blood test, alu for my fail tests, because the insurance companies, ever the results of those tests before faila kokong, whether it's Kaulia, the life insurance, pele Kaulia. So, very, very important, very ta'ua. Malo ta'ua tele le soifua malo loina ya me se voin tatala no mo muai le me le body mass index. Body mass index. That's a very important one, the body mass index. Awa vava I meo vava I insurance I low lifestyle. Male tele o lo tino male tulanga whapena. Ta'ua I le soifua malo loina. Le trauma cover for 3 months, stand down period. Ola le fa upuina ma le winga tono le mele. O le trauma cover o le pui against mai kinga o mai kumau. So o le cover lea. Se ilonga vanganga e kau legal insurance companies, like you said, the BMI over the BMI most times. Ele kaulia le cover le life insurance kaulia
But a Golia, bang, I cover there because it covers about milimas food going on mai. So mai faku, heart attack, strokes, kawaso, dementia. There's so many different cancers cover. And so it's a very, very good cover. But our makara policy is very taua to understand o le policy le cover pe kupu se pe maua se mai le in the first 3 months. So the first school masinga pe makar policy le se cover. Ai ya mo ya le ko le cover le ko kong ya o le cover. But vili mai oi in the first 3 months ya of my will mo le cancer. Le se me ko kongi because we're more within the first 3 months of the policy. The reason why Kango insurance companies put the kula fongo for the first 3 months they say cover is because la isi kangaka as soon as I will fall mai ka will fall mai ya o mawolo cancer you had a heart attack yeah if Kango look nga vidi made insurance company me a insurance to get the free money. A lot of people trying to get a free cover, but if you get it first, yeah, it's no cover. 3 months go lia cover pe mo. So first 3 months is very, very dangerous. They say cover for trauma. There's all cancers and heart disease and that. So yeah, it's very it's very tawa for me. I always make sure if I'm makala le lay to my clients to see the feel lay ai or the wing or policy lea. E mo e ko lia. A maka ngei cover. A maka pay mengi next week or next month, but ele cover oi the first 3 months. Pe mawale. Until the 3 months is over. Malo, that's very important. Ol matua I tele lava mare ngau sa fo le ol mata upu le insurance it has to do with somebody's life and somebody else is going to pay for it. So ngai lava lai le su ina le ya o tato vai nei fo I fata I ngai e fai a mai le pepa le fo mai ya ma o te tongi le insurance ai fa mai o le phone to finga luenga ua ngau le papa ku o le phone ko am se me ai mana tua ye fo I investigators ale company fo I lato fo mai for second opinion and that mai is a video ai vai a tula claim o insurance o le mwhainga amo se mea vai kola amo mai le whingira po ia sao no le mtau pulna wala tau te le fa maoni me ia tau e fa matala properly fa le lei understand mala mai the customers and so yeah it's very important. Se I Faiva a mai le ta telefoni fa mole a Matt nei whaina. Yeah, so lo te fongi lo mobile le o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa ko lau mai fa mole sabe o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa ya le na fa tele lava mat mol tantal ndanga le yaso mai se o office lava ia lewa o mai fo I mfaiona o so sonia tuai tau fa amanino fa marmla mai le tunu upe afai ai ole mea monia e tawana e vili a mat ia malua faisa lua appointment e fi o tuai ia malua tala noa ma fa so le ia mo le taimi faile insurance ole o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa toi fa fonga tasi le numero na o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa ya fa mai a mai oil tatal noanga I se sau noanga buri ya ona tatau ma vai ai le male fa ha lo I le sunga met tai lava ia moli atu fa tai mal fa ma lo I lo topa ia sa vea mal malu Samoa I lo to fa fonga I lo poko la melene as ma lo fa tai ma lo non sai ma lo tapuai man really atua ti ultima Faiva le as. Yeah, so if we're for next week, looking forward to it. As always, my brother, you look after yourself. Mai man we lava. Tuta ma Faiva ole nei foi vai aso e faso fo ia. Faso fo. Ya le na sunga mat
luatua. O le numero na o lan telefoni e te wala au iei. O lua fitu, walu toluiva, tasi fitu, tasi wha. Na Umbiela Insurance, tā wotele. Mo aso leanga. O malanga na whalau insurance, toe whapipi i ai malau kamore kiwi saver. Wale au ngā. Wakako fisosongi whakau se waalele al malo. Whaftai whangamua, se manu. Ole ensinia whapitoa ele rei au. Ia, whaftai atu leanga lei. Ia, e maisel wha lea atiri o le tātou ngā luenga. Patalofa i tamam tina matutua o le tunu, malole se fumanuia, malangi ma, whaaftai i le tua, i lau tau tutalo, lo afe mai ai, ma whaamanuia foi, i le au nanga le Radio Samoa, malana au whainga wenga. I le whaanga ina o le tātou lavanga ngana, tātou te whasota iai, o tātou pese, o musika, o tala tuu o le anga nuu, o le anga le lei o le tua ina ia whasoa lana upu mai le fionga pa ia le tua e ana au auna. I lea taimi ma lea taimi ia e a fio mai ai, ma su mai ai le au whainga ruenga. E whaonga ina fōi ia le ala leo ia mangadu ngadu le ea. Mo mori ai le whiau wha le nganga a le tua ia mo le tō tele o le tātua tunu o le ngatai New Zealand e ia whapena fo isia tunu o le langi o le o atu iai. Ia le manosi o le au nanga me le tautua al siu whongo Samoa. A talofa i mautanga ngase, a talofa i whale o tangata matutua. Ia, malolo la pale ma le ona sai. Ia, le fo i toi titi mai ia le tau mawhanawhana. Ia na tātou se e atu fo i le tau manulu. E masani ei ona malanga le tō tele o le au matua i Samoa. Ia, se i mawhanawhana fo i. Ia, na toe taliu mai lea ia mau o mai fo i New Zealand. A le tala mo oe o lo o tō whatau tau pēr ia timunga, ia maangi pēr, ia matangi le tātou tonu. O nisi o matangi manolosi o lo o whapepe i lunga o le atu fiti ma le atu tonga. Ia ma le manatu fo lele awane ia nga i atu ia la matangi le atu Samoa. Ia la mea i tātou, ia ma pui pui a foi, ia lo tātou watunu pele, i ona lau whanua ma ele, ia whapea foi o mea tō tino, o mea tuto, ma mea o le ola whaale nātura i le atunu, ina ia malutia ai, le soifua tā ua o tātou tangata. Ia, le tala maa, nei ale nā, wha mai, ele o iai se tala fo lele whapea e ono so whai ei tātou. Ia alo o mataala pea le tātou ofisa o le wa ai tau i mulinu. Ia ma i lātou o lo ngā lulue mai tonga o fiti mai isi atu motu i o le Pasifika. O lo whetu wha iai sharing the information on the forecast of the weather within the Samoan region and also the Pacific region. As a whole. I would have done. Ia wala mo tanga tale e te au whamlu mo le se. Te a mai ale ngō mela le sunga ia mat lua tua o lua fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi wha. O lua fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi wha. O le whaola tō tonga lea e le teimi e tupu e whalawe lawe. A lae sa whaile insurance. Sa insurance le life for kama. Ia. O ka sin tala mana i o le nei whai ungo le vai aso. Ai maise. O le au tū o le la unga. A le atou sa vea mbale nganga i fo Faiva. I le asunga fua le nei. Whamai le au tū o le tātou la unga. I le so. Whamai. Ua nganga i fo Faiva o Samoa. Ia whai le mea sao. Ai le o le mea le lei. Se io o maia atai au pupula a o tātou tālia lupe o maunu. Au a lava ne i toe lafi se isi. Au a foi ne i toe alo fanga se isi. Ia whaia le mea sao.
e tusa maala o le tulafono, the rule of law, le tātou te pese ai nei, ma vesi e fo, le ala o le tulafono, ma le whawai, o lono winga, o lo tala noanga i le Parliamentary ma le whongwhitalai, o lo tala noanga i le tulafono ma le lo iasili, o lo tala noanga i le whaamsinonga mawalunga ma le whaamsinusini, o lo tala noa a ngai i le sunga ya tula epa ma le HRPP. O lo tala noa a ngai i le Parliamentary ma le whongwhitalai le utoe avatu. Toe tala noa loa lea i le sunga lauli al mali atoa ma le to lua se fulu ma le iwa o lo o iai. E winga lan tau pule tae. Ia ua tō whafonga ne ie. Ua talieina e le whongawhitalai le tusi mai le sunga a tule epa ma le HRPP. E ta tau i le aso tae au na whātū le lafo. La le lafo. O le lafo, o le le toi whātua tuaina o le fionga le tamaitai pālemia. Ma lana te itainga leanga ua le aisa na pāti whaopwhai. Ua le aisa na pāti whaopwhai. E pe o na whaamamafa mai le vaenga. O le tu la fono whaavaina teu wina o whainga panota le lua awhis fumareiva. The Electoral Act Amendment Legislation in 2019. Ina ua le ai sau pati. Whapupu whapena. Ina ua e tula i ese mai lau pati. Pe e te whaamawai mai lau pati. Pe ua pule le vaenga whai ma le lātou whaafalitui e tuli oe. Sack you from your political party na e o mai ai i tono le Parliamentary o Samoa. Le la umana sau no tulu epa. O le mātou lafo leo, o tu inatu o te leina, o whongwhitalai, o lo tae au. Whātūlo ma le lafo. Mai te taufo i le whongwhitalai. O na tu inatu le awa noa, e whātūlo le lafo leo. Ai sau noa mai le tamaita i Parliamentary. Tu le epa, so i te tau whaafefe, mau whaasalaunga e whao ngā ai, leiti o, ma televise, ma le social media, ma upenga te whailangi. Ioi, au te le malo lo i sau lafo ma sau fina ngalo. Leanga ele o fafo e whai ai le mata upulea, e ave i te tonu o le mauta whono ma le Parliamentary o Samoa, e lo te ai. Ai tali mai e le sunga, ia tu lepa. Pe mei, lau fionga le sa whapito, whai le mea sa, o le nau e tu sa meme wa e tu le ea, o le isau pati, o le nai a mai le tu la fono. E lei loa sau pati, o e loa wa e whafo man mawhala. Ale o le nā toi o e whai ngā panota. O na wala au mai fwoi la, ia leo tu le epa, ia lauli, ale mali o tonga. Lauli! Le wala au, pia le wala au le kari i o kaka, ma siska mai kiki. Wai lauli, ia saula ia lea, leo au lango ina oi. Leo au lango atu. I lau tusi na ave il whongwhitalai. E whaate aifia me mana na baenga. Saule lango. Awa ia tūle lafo. Ina ia step aside, step down. Be wha mawai pole resign for il te mai tai Parliamentary. Mai tala te mai tai Parliamentary. Wait a minute. You don't make that call outside of Parliament. It's within Parliament. E whai ele call na. E maka o kia ka alonga ka mai e whai. Ia tali mai loma le sunga lauli. Ale mari toa. Tule epa e le na nau atu lo loto i lau mea nai whai. Whaasa o mua mai. Po o whea lea nga i ei le lafoa a lau sunga male HRPP. A wai te le maua fo i le whainu mera.
e whai ei se mea whapem whatu se lafo ma pasia, e whate ala palmia. Whasiri la lea sunga lauri al mali atoa, o ai le nae whatu i ei lau lafo. Anga i o le tamaitai palmia, na o ia. Pe o loo whatu mai foi, a pa ul palmia o pa ul e whainga malo atoa. Pe whatu mai foi a te au, ma lesi vaenga lea to luas fulmarino. Pe mai tala tu lepa. Ele tali tele, e fe mela na tala. Se sau, au e lango mai le mele, leo lango atu, whatu lafo. Ia aina ilu mo aia i loa. E umaloa na whai ma whatu le lafo lea ma pasia. Ma fafo ma le mawhala, ma le mautafono, ma le palemene. Ia le tamaitai palemia. Ia ngake iala ia le. Listen to this, it's very sarcastic. Tula Epa has a way to play around things. Like I said last week and many times, in the blood veins of Tula Epa runs politics, whether clean or dirty or whatsoever. It's all in there. E le ai se fai polkiki i le atunu e peo tu le epa. E tasi ale tangata. Tasi ale tangata. E matua ne ai le polokiki a tu le epa. O la uli an mali atoa. O tau silsila iai. Lela watua se wha teita inga. Na fai mai loa o la wara whatea ia. Ia fia me mai latou o to lima ia e to ono iai latou. Na no nofo le atunu uma mata po le ale mea o le au o iai. Pe o la ave le sunga le lauri al mali e tole mata upu le whamsnonga. A o le ua umo na tusi atu i le whongftalai. Ai le talia ina le whongftalai. Le wha vanga ina o no foa ia e to ono. E au fia ima le sau whapito ma le tumaitai palemia. Fai mai masau noa le fionga le whongftalai. Te le talia ina, le wha vanga o no fua ia. O lo iai pea le malo si anga, en se ei ia fai pule ia e au fiai ma le tumaitai palemia. A o la u whai unga. Le ai, au te le talia ina, ni whawhita uli, mani whatena inga patino I vaenga whau whai ma le pati e amai I tutonu ala upale mene. E so sofai le va o tula fono mga luenga wha pale mene taunga whai. Ia le lana whai lo le mele le ia tu le me sao. Anga ia tu le tunu. Ioi. Fafo ma tutonu o le mauta fono ma le wha mwe ka fefe e ngi pomu a komika o le apapa. I le aso. Ai o atu. Le ai ma se mea na tupu. Le ai ma se mea e tasi na tupu. O fai sa ol tala le whomftalai. Pei o na mātala no am whafsanga I le pō ai le imalanga. O le wha. I tūlā, ma whai le mātau mawhitanga, ma tali fo I le sua. Whaalolonga fo I le sunga I le whawhengainga I a Reverend Sean Palala Male Whaletua. Ia manaiti nā o le auso whealofani. O le mokua mbālia. And I thought, truly, the speaker was true to his words. Tai au te le talia ina se mea amai. Ne tusi ala au le whate te ai tangata nei, mau e whaila tō whainga palonta laiti. And he did exactly what he told me the night before he flew back home. A o lea la, wa toi whisiringia loa, male jurisdiction or the authority that is invested within the speaker's paradigm. O whea oto iai. Ai tilo lola ia lea.
i le alo le fongafitalai. Kua le leia o le alo le sunga le pali tele. Alo e whamisi le tui le nā. O le whate o tangata ia. Masui whaipule ia o whiai i le fionga le tamaitai pānevia. Alan mena whai. Whai le mea le lei. O le mea le lei i le tō whā ma le waainga. A le fionga le li i whongaftalai. A o se tāpua inga ma se mai moanga fo i le atu nuu a toa ma le lalulangi a toa i le unuai whono le tau sanga le nei lua whelus ma lima. What a drama, eh? O le dramatic i o le pale mene o le atu nuu nei. A o i e whau mai e le tula whono. Ina ia sava vali eitanga to i foi. A mai i le tula whono e ave o e whauinga mai. E le whamsinonga. That's amazing. Le la tātou se e le aso atea. Au tūle nā. O le la unga i le so ina uanga Gagaifo Faiva o Samoa. Ia whaile mea sa o la taia. Awa lava ni to yei ni meo ni upu e tele whelawhai. Tomorrow should not be words and words and words again. A upu, upu, upu. Tomorrow should be some classic action to be taken. And many lessons learned tomorrow. Tai au, nga le whata oto ma whatu ranga mai o le mea o le a whailo. Whailo. A wale o kufo i kai au, wha mai ua. Mo moe le pō. Ua sau le anganga po ia, po le anganga o sākangi, po le po i lava le anganga. Ua mai whai mai. Ku ukou mea ngai whai. O le mea le nai tau na whi e le asua te au. O tau o te tai o le tunu. Whapena fo i lau fionga e le whafonga whatalai o le mauta. Tu uloa la le avanoa se i tala noa mai le whaamsinonga. Se i si pela mai e le whaamsinonga lona whaawinga ina o le tūla whono o se lau whātasi, se lau whālua, se lau whātolu pui lua, pui pi. Tu rola ia lea. Ma le awa noa ia i lātou o lea na whaatu ina mai le lafo matusi atu le utalia e le fionga leli i whongftalai. You're going to see some sparks tomorrow. Some firework. Aua lava nei toetu. Ua le bea lea. Lea o ngāwho o nei mea umalama. Ua mālama la mai lea tunu uma. Ua a o ngai lea tunu. Wa o wina i lea tunu. E mālama lama i sia vaenga ma sia vaenga. O le whaavai au tū ma le whaavai papa o le malo tūto tasi o Samoa. I le tāwha tolu, o i tū e tau angaia, le pāle mene, le whono whaatonu ma le kāpeneta, e au whiai ma le tamaita i pāle mia. Whaapena fo i ma le whaamsinonga, e puia le whaavai. The separation of powers, malosi anga e le vā, e le whia iai, le tāwha tolu le nei. Ai mawhai o na ngā lulue so o tau au, tūto tas independent. Ia au tau silsila lai le mele na whai. Tu so ina se a toa i mana mea. Ina ua pasia, pili fo i e tolu, luas fulu. I le swing o le whamai. Ia mara tau mawhai ina ia whaatino. Ia le maenga e whaatūto tasi ai ma whaatū ma oti le whaapsinonga. Se manu e le toi tāwha tolu ua tāwha wha ua lua ulu o le whaapsinonga. Whaatasi ai la ia lea. Ma le pāle mene ma le kāpeneta. Ua wha i ai.
Bring it on. Se tātou tilo mamata mata. Mai le ea le tala lea ina o tilo i le launga Winston Peters le fo fi nau ma misa Winston Peters ma stoino David Seymour ea o atu fo i esele ote mai Shane Jones lantoia ai nofo palmia Christopher Luxon nang vo tātou talanoi ma ta upo Samoa e te tusa le leia ma ta upo Samoa ia fa pena fo i fa msino ngā New Zealand o lo whaia na pau lona esenga ona o New Zealand ele ai sona fa vai tustusia. New Zealand does not have any written constitution. E whaalango-lango i lunga o mea tau conventions. E whaalango-lango i lunga i mea tau o whaiunga o whaamsinonga. O whaamaumaunga le whono. Hands on. Au Samoa. E whaalango-lango i luna whaavai papa na tustusia. E tātou wau ngāta mā ua tuna yantu. For my Winston Peters, politics is just a contest of ideas. Whether these ideas work or not. O mene o politikiki, ua na o se whaaputunga o mawhauwhaunga mani metotia. Pe ngā ioi, pe le ngā ioi, pe sao pele lei pele anga. Pe mawhai o na whao ngā. E whao ngā ea. E manui ai. Pe whao ngā fōi e whaalea ngai se mea. That's what politicians do. O mea na e whai. O le taalonga le na ua masani ai le au whai upu. Ma le au whai porkiki. Their manifesto can work or the most stupidest idea ever that you ever heard of. E mai lato manulau ti, ma lato manifesto. Pe e au ngā, pe ngā ioi, pe o se mea e whafo atu o le lalolangi ma le pāneta le nei tātou te olai o se me sini o na matua i manongi le anga ma le vale valeo ni mawhauwhaunga na whai ai. Rato a e whalongo le se mea whapea. Mos whataita ingala. Winston Peters said in one of his remarks, in a matu taringa malo le na whai le Mount Samoa, o i nāna matualo loto ai la uwawa ai le toi ina o toi ina. E opo whai o malo, ma le mea ta o le polo kiki, ma tau tia. Whamai, Peter said, we'll come and build a bridge in your town and village. But remember, people, a bridge for what? There is no river or any water throwing or flowing through the village. Ele se vai tafe. Whai mai tala le au whai porokiki ma le au whai mawhauwhaunga. Pe lei pe siri fo ona matua wha vale lava pe ele no fo matiu tilo le mele. Ua mai le au whai upu. Nau whai porokiki. Ua whinau i le manui o le no ulea. Whai mai lesi sui whai pule o le ta mo e le. E su oini ana palota au te folatu. A au tūlai mai. Au te whausia se ala lau papa. Mai leisi tu e dalu, leisi tu. La le mea le a whau e fuone ngā awala lau papa. Ai le eise vai kafe kolosia i kokongo le mea lea. E le eise vai tafe le tonu.
E ono whai, ma se wala lau papa o lai kolosi e fua I rungo le lau papa, and there's no river flowing underneath the bridge. Ana matua maari ena. Tātou mafu fau iai I le sona ese ma le ao ngā ma le tāua tātou te maua mai I mea o lo tutupu. Wa ngā foi, there have been plenty of lessons that have been learned and the opportunity for our people to look at this piece of legislation, this part of the Constitution, and so forth. Wa awa widai tātou, whaitau I lea mea, tala noa atu ai sa vea, ma whaasoa atu ai I ate oe, wa matau na manino ai le matau le vai. Oh, la lea la. O yo le mea la lea whapea, ma whapea. Aso nafi, I le tau le tu lai whae le fiafi. Na matua whaatumulia ai le fale kalapu po o le fale lea e autu iai ia le lakapi a le kalapu o le o Tahuhu Rugby Football Club iau ki lani I saute nei leo lo whaingoi no le Oats. Whafte atu I lau fionga ai o le putea John Roach ma le faltua ia ula ia ma lau tau komiti le uso ia Samoa ia ma tō tele o tau ua whaavanga fo I le maunta I le aso nafi. Ina ua mai a tau mawhitanga matali ngā sua o le aso sā, o le aso paia ma le aso sā pati, o le tapa ausili. Ia mawhalea I loa. Mo le whono mua o le neitau sanga lua fe lua sfulma le lima ale a inga whātua I le tua Samoa utasi. Samoa, nau tala le la watu. O le po le astonai. O le a tūla lata I le tau le sfulma le lua o le valuanga o le po ai o le tai o le sapati. Sa tala no mai I le te tai. O le whātua I le tua Samoa utasi o le te tai whono le na. Le a tau sa vea e mo I lava wa e whamawai I o te whinga. Tā vea ai o se urua I lau I le whaavaina o le ainga whātua I le tua Samoa ua tasi o le Far Supporters Group in Auckland. Ma ua lewa fo I le fiaf. Ai ei pelo o whātuatuanga I lau fionga. Lo uso, a ngai, whamapopo, ia le tātou ainga I le aso a tai au o le sapati pe mai a tona I le sa. O le mea moni I la o moli mau I le aso na nafi. E ui I nei vesinga ma fete na inga ma le mautonu I le vao le tātou ainga, le fionga I le Savapito, le lai tu fo yo le ainga la vaitasi. Fa pe fo le sunga lauli le mali toa ma isi fo yo lo fa muli atu le tu. Na o fa pe ta fe awa o le so to na I la utano avalu tanga I me sila ye bo to titia o lunga le se lau male se fulu lima hafe tangata. Telo talo no atu se hafe pe o se lima se lau. Leo tala no atu le mea tau ova le se lau wafe. Le au mai moa ma le au shea ma le au komeni. E au fiai le au pala u vale ma le au fai upsa ma le au valea ma le au popoto ma I lato uma. Le lalo langi ke lere ngalin. O ku ai ngā whareka ngaka ese rungo le porakalan. But well done. Thank you to each and every one and every soul that cared and bothered to stop by and read and write a comment and even like and shared our program. I'm grateful for you. You whaftai atu tau. E le ngata I lunga le tātou apio fōlinga da Facebook page a le tano ava. E le Radio Samoa. Ia whapena fo I mo le tātou live
i le tātou YouTube channel. So I want to thank you kindly. Even though that we agree on some issues, we disagree on some issues, but at least I get to read what's in your heart, what's on your mind, and you get to listen carefully to what I am saying to your face. I am. Kuku isa o kware mea. Ele wala mea le tātou alo whanga fua de mea. O tātou tala noa I upu. Na ia momoli ai le savali au noa ma se toi alo whanga le la ua ustai ia le whongftalai. Ele koe alo kai au. Ele koe alo kai au le la tuaku le whangoa. Tulai mai whātū le lafu. Ei se mea mana oan. A tātou vava ai I winga mamionga le Parliamentary, each and individual personnel tomorrow. Inside the House and outside of Parliament, where people will be flocking in to the public gallery to testify and to bear witness a testimony of the 25th of February 2025. Can't wait. Well, can't wait He can't wait anticipatingly. His patience ran out. Well, Wa kengi solo for the pengi yere se koyoi. Ule la vaun sai. Le wa tongi atu le maunu o le matau o la auri lalo. Tatia ina. Tongi le si du mai o le. Sao fa pito. E tongi le si e fa pene ya le matau fo le le motu le pa. Baited. Ai de le ba kau ai de ba ungu ngade. Ai do. Finally, he was so impatient and he finally took the bait and said, enough is enough. I'm not going to hang around like this. La wadu lo o ele fa msingonga wadu kusi ya kumarisi kusi ngale ava kulfon fkalai ave malesi o sa fa pito ave malesi ala audi ave malesi o le fam sidi ave lo malesi o ele lo yosidi. There you go. And that is ole utulina. O tola te tai mai la to mo o tu ile tusile nei. E fai ole fai unga nei fai lo. Stop the waiting game is over. Fatu langa mai lo le mea. Se ia wau mai ivi. Na maua le maunu lea ma le matau lea. Le mai lei lea. Wa aina. Wa sisi lunga. O lea tu mua lea. Lea tu mua lea tae. Ira nga sisi ai lunga. Me mai lo la ave. La ave lo yo tau mawhai. Ia le whamasino ai au wau mai. Ia ivi o le ia. Lale wingo le tala na au mai le to fale fams nonga I au lape ma mea o le atutupu tai au. Action speak louder than words. And let's have some action. No more words. Okay, ni upu. Amelia famuana na lol se fum wiele o fionga le fele tusi le tato au tusi ale. Tano ava ia whapefo ia le nganga I fo Faiva. Mai le loi Wellington e alo sina auntie tano van lava. Ea oile si le o Martha ea talo van Martha o le MA3TH4. Afasa mola le ngona o maela.
Amaila. Yeah, lelei. Write a comment, leave a comment for me. Please share our program with our friends. And also, 14 Josefa, Talofa sister, Malole, Sefumria, o Faiva Lese me ail toina, Talofatu lo fionga ile, pa ye ainga, sa o fo tatu ainga. Masoe, ya, Josefa, ya manayo tova fine a 14 Josefa, fa pe forti mo taire lini, ya maleuso ya vaisingano, Talofatu tatu por kalame. Whaftai Amosa, Talofa, watching you, Leatoa, from Melbourne, Australia. Amelia Whamoana, Talofa Lava. Yeah, whapea fōi ia Sam Johnny. Ia maloro Sam, inosia whatumiti. Oile, Louis Kunwa you, Talofa brother. Alole, Sifumria. Ia, whapea fōi ia, oile, Alosina. Ia mauto malava. Tufal tātou porkalame e tā ua tele ia mole sila fia a mana malama i ai o tātou tangata. Ana fila. Ele mai ai o to na i manga i antu e moli mawina fo i le whamoe moe o le fono mua lea. Ioi. Toi titi lata i le toru se lau munu tupu. Ala mamau fo yo me mo ina istingat mai le lo i Hamilton ma to roa la fo le na o te manatu e tawana isi te mi e fai isi fono e talo isi no fang mo ane fo i la to e fa ma popo o le au tu o la tala le fai atu ai nei e tinga le vevesi o le tatu wainga mo tatu te tai o le ainga fa tu e le tu Samoa o tasi i Samoa ai le vai lua i nai. Le afio mai ma le tala mai o au. O le a inga. Whātua tua le tua sa mautas. Faulau wa ai is tangata. Tangata sa lango le HRPP. Au mātu tala noa foi ma whasoa ma foi le lofa ma. Te ngang whaftaile nā. Mo mai lo lātou tau au. Mo mai o lātou loto. Ina ia whaamalosia. Ia le ainga. O uso matua whawhine. I le aso na nafi. Mātu le whaamaloma le whaftai. I le lango pēr o le tātou ainga. Ai maise fo i o le tūlanga i le paia inga. Whaftai se ua muli lau whionga le te whono. Whaftai lau whionga alai moana, lau whionga le aloli. Polota i vao le asi se tima. Whapena fo i le whtelainga ia awala. Whamalo atu i le whtelainga ia te vanga. Sa whauanga ngau i le asona nafi. Outou uma o loo se ei lunga lau. O le nā o uma na matu le whātua tuanga. Toi sfuru masina, whata ape la ia lea o maftanga. Ai sa uni e anga i le whainga panota o le lua afe lua sfuru ma leono. O le ala le nā o lo tula iatu, e whatu le lafo, ina ia wha wau le paia inga. Ina ia mawhai, ona auni to iei sisi ngasu manisi ni nefu. Ioe. Ile transition of power, po o le toe whetuna inga o to finga o le tātua inga. O le nāsa manuia i le teimina whaelonga i le whātau sanga, o le whātau tua le tu Samoa tas awhio mai. Toi whāwau la utou saufa inga mo leisi sfulu masina po le sfulu lua masina. Se iai se tae au e whaiaso le tua, a mōle te minei, e tā wo tele, lau tau tu lai mai, o lo o le lei, manuia lau tau, whātō whāla inga, ma o nela fo le nai na wau whātū le lafo. Sā ma whai ai, o na lango ina, ma whālua, ma whātuluina,
Ina ua mai le fasili. Talia ina. Le wha ua wina o le tātou a inga. Whātu tua le tua Samoa ua tasi male lau lau tuai o lo iai. Sanga iane la ia leo ai o le tai. Tātou whai me fia pe i tātou tātia pe le porukiki o le sunga laulima. Sao whapito mai la tau o lo i tono le tātou ainga. Tātou, nao na tātou tā pena lama. O a tātou ngā yoinga e whatino, o mea tā ua le nā e whai. E le tau apa fo i o i le sunga laulima le lātou komiti. O a tonu e te tau na whatino i nei. Whai le nā mō le leio i tātou uma. A wā a whaalangolango ma whaalangolango pēr ma whaatalitali i se tonu e au mai sunga laulima le la fo i vaenga i Samoa. Nau na uwha manatu i a te utou. Lautou pa ia mawalunga le lau wa toe sa sao mai nei. Tele i o whawhita uli ma le ngau sā. Le a monga ma le whawhafa o lo o i le tua o la uli. Taimi uma. Whao ngā mai iai lautou tō wham lautou whao. Tanga le fo i o te le mamau. I ma whai o nā apa mai. Ma wheso sonia tu foi. I tonu o le tātou ainga. Ma nisi lava me whai. Ai, o lo o maua lea manoa. E whaasa le lau ma wha lawi no ai. Ia fuafuanga alualu mamau. Alo tātou ainga. Ia wha pia foi. Lau tau whao tanga. Ele lau tuai o leo o toi whao. Wau le nofu. Tanga iane la ia leo ai o le tai. Ia maua lau tau tō whāma lau tau whao tanga. Gau whionga le te whono ma le sui te whono. Le whai lau tusi ma le sui whai lau tusi. O le te tupe ma le sui te tupe. Ia ma komiti o tāpenanga. Ia. Whaamuri atu le tua lau tau toi tu lai mai. Au tal tonu o le musumusunga le nā le nganga na mai ia te au le aso na nawhi. Ina ia auane i toe ngā sese mea. Pe toe la langa mai nisi ngasu ilunga. O le mata upu lea au mai nei. Na su e mai ai. E le ngā te le autu stala e whapena fo i a te ngata tāpuai. Mai lātou i atu le epa ma limongi, mai lātou o lo lātou suasuaina. Whapena fo i le isi purakarama, le isi au vale i e. E winga i tupe le whātutu e le atu Samoa. Ma lātou su ngā tupe po whe whāru e lātou tupe. E rea ia ma se whe au. Rea ma se whe au o seisi e. Su e fua tupe lātou ia le fast. O le fia tali mai fua la uli lātou ia. I le su ina o le nā mata upu. Nioa. A whai ua bawatu ni tupe o no le anga le lei. O tangata, lango, ma le ainga o le whātuatua i le atua Samoa o tas. O le ale ma au le seleni. Pule o e la uli ma lau tō komiti. Prioritize o tau a whai o le se mea na watu e whaise whale ma se whanua. Ai a watu o lo i ai se si vanga e tau o na whaamalia i nai. Ai a inga ina ia ma whai peo na tala le overdraft ma tupe. I tātia le nā whale. Tā kia le ngā whanua. Ioe. Ai oe tongi le overdraft le nale. Ina ia mwhai o na whātuatua ina pēr. O tau ele whale tupe po ai lava le financial institution o lo whai eini ai tā lafu ia whapena fo. Ia o wae, ia o kope ai. Ai whaafewheo na whai fuafuanga na mara. E whai loun. Whai sua ngā tupe tangata. Ioe. O le mea nei whai. Ia o leo fua lea whaapusa le laumba. Tala noa fua i tupe a lea vaenga whaapufai. Le mea le nai lo, le mea le. Le tau re tau wha leanga. Io, leanga le loto. Le mama le loto. A la fu e lei lo loa, le tele o tupe mai petesa la tau e la tau i ngā koko ma kanga ki kalama. Ma whai ngā paki ma ususu ngā pese.
Esa, scenarios yo no tutupu tae au. Fatu le lafo lea. Si ilima, tangata pe o e whaire pālonta, whaalilu lilo. Whai tau po ai, ta whewhe la e tu whatasi sunga laule, lana lua sifuru ma le iwa, ma le sifuru ma le valua. Tu le pa. Walanga o le pāle mene ato lea, o le apalota. O lono winga o ina, o le a maua i le unga o le pāle mia. Maisi. Ia. O le mea lai tūlei mai. E le mawhai e tūlei pa, ona whātū se malo. Ne maua le whenumera, sulwadu. Ai mawhai e la uli, ona whātū le malo. Luas fun maleiva. Le story mo la tanto le lopo ferme la o ye ale sa fa pitu ala to manino wale o to yai se fa tu tuanga. Ale a inga fa tu tu ele tu sa mo tasi male pale mene ato elfiel sunga lauli ale mari to. Nalan melatu. Ele ma fai fo yo na fa nga ele fionga te mai tai pale miala na sapelu le na manatu e fa ma ai e talo ai le fionga ele malu le malo fio mai fa ta appel pale menale your highness the head of states they solve this Parliament and will go for a snap election. It is the discretion of the head of states to ask whoever has the numbers to set up government. Tanga saunga la ia e pa u tai au na fa pe baila ia le fionga le maru malo le sunga lauli wa e ta pena e te tai le tunu ma fa vai ma fa tu lai mai si fa nga malo o le tala io e la le ngor party o le fa tu ile tu sa mo otas ele isui ala na o sina fe vai inga fa lo tu fale na tu lai mai a o le o lo lava le fa numero ia na fa tu la ele ye a watu aso ne i lua, sa unanga na le fionga le. Ne tātou te whātei tai ei. Ale na foi po le whailau tusi, uma whātonu ina le whailau tusi le o le malo. Ta watu le sunga le lauli. La tui nātu, le luas fulma le whai tu la, e ta pena mai ai, ma submit mai le lisi. O ai le pāle mia, o ai le sui pāle mia, o ai ia minsta ia au ai fo I sui minsta ia ma le fong talai ma le sui fong talai o te lo lava lai le sui a tu mau pea ia counseling you wo to sila le vavelo se fa kailo le vavelo se fanga John Wayne pe kusa male se fanga le a folia le al sunga al palitele anta se ia lunga vidi fa pe pa papa le se la foi la so fol na le a tu sale le man manato la u sa ia ma tu te le faia se me fa pena e matua I mamau o mātou loto ma le whaio se me fa pena ina ia whātuina se lafo ua le whātutuina le tamai tai sa o whapito ma ole pāle mia. Tanga le tasi ale ai. What a dramatic change when that discretion will be used tomorrow as a powerful tool
to change the whole perspective and the whole government to be a newly formed government tomorrow. Ia a watuloa e whamailo ma saunoanga lauli. La wheloa I a le tātou a inga whatutua I le tua Samoa tasi mo na sui e luas fulmaleiva. Leo lo iai. O leo o te tala fo I le vai fale ma le awanoa. E whātū mai ei ni sui o le pāremia ma le sui pāremia. Na minsta o le kāpeneta, ma minsta lango o le kāpeneta. Ia submit lo. As au tala no tu fo le sunga I le lila, I le te tai. Po ai o mafau ei. Nā tala lauri. Te le fia pandemia. Io, au te le fia pandemia. Ai, o lo o iai tangata ua mai a ona tā pena mai e le tua. O le atata u loa I se ansole vai ansole nei e submit tai. Le tusi le nā o lo iai uma. Ia swafo I la tau I le tusi o le ola. Ioi, o lo whatatari atu ia le tātou malo whaalolongia I le nei au aule. O le sunga atu I Samoa, po o le te lenga fo I le sunga ia maulolo, whata maulolo, Wellingtone, Malifa. E le ngato se li I tu stala la wilo foi ia o ia foi o stata e failo na sau a nga I mafufunga ma le autusi o le newspaper la wilo I le atunu I mana al pau fa le newspaper la li potia le tele o mea me le lei ato a fantasimo me le lei. A o se li I fo I is a publisher. Na te le lombi ina ia matu fatasia tu singa. Ia pe no ia fo le tala fa salvito o le se lauta usanga. O le ta longa la kapi I te tonu o Samoa. La tatu wo e whele tatu malolonga a o whatal talipea ia le taimi e a whio mai ai ia le tatu malo I lunga o le tatu pola kalambe le a taua severe ia ma le tatu Gagaifo Faiva I le nei au auli I le anga le lei o le atua. Ia, malo le ngā rurui, o le ulua 5 minute ua te ai nei ia le itu la e ono. Ako ue whamesei puki.
Ia, le da, fianga su I fi loi e to vā tuai ma whanofo fi mali e fo I le whafonga tā pua I a maise o le whanonga maua ma le sila mai moa a le atunu I lunga o apio fōringa le tātou wala leo sfulima I watolu a mo I au kilani ia whapira fo I mo le tātou Facebook page ma le YouTube channel ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa ina ua toe luas ful ma le tolu minute o na tale o le tu lai ono. O le ua tu I le tau le ono. Ia le talandoanga ma le whelo inga fo I ma le sunga ya tui sa mau. Maulolo fata Wellingtone Malifa. O se li I tu stala sinia mo le tātou newspaper Samoa Observer. A o ia fo I tangata publisher. Na te tuu fatasia lo minga. Ia o le tusi o tusi, pe o le iai, ia le tusi fo le nā. O le se lautau sanga o le tālonga la kapi. I le tala whaasalopito o Samoa. I le se lautau sanga o watuana iatu. Tala fia. E amatai le nei vaenga o le tautua o le Gagaifo Faiva. Pa malo le tunu na ngā lue. Ia, malu pui a fo I le whatalo loa I le toi fo iatu. I maunta malawa I le nei a fiafi. Le la uli a le mali e toa. Lupe soli ai Joseph Parker. Champion. Congratulations. Big time against Martin Pakole. Sfulfitu se kone anga I le tapinsanga lua. Ai ka kangilo I lalo o le maia. Ole o kole o pakole. From the Republic of Congo, knocked out in the second round. Mana tua le nalu ia. Ia le sunga a lauli le mali atoa. Lupe sori ai Joseph Parker. E whetau I ma le siampini lea. Le tangata e swafa ia Daniel Dubois. Lea na whaia ina ai ma knock out ia Joshua. Ai watu. Wa oso le maalili o Daniel Dubois. Fai I lana whatonu. Ai. O ia ua mai. Wha mai e leisi vitu o lona papatu. Na whaafea na fusu mai ni tau sanga I tele ma ulu siampini. O lona winga ngā le mule mupei o le ngata fo le leisi vitu. Le tala le nana mai e fo mai. Nā lai o na tau fia le fusuanga. Ai suia I loa I le siampini leo. Tasi le nei tangata langa e fusu leanga tele. Na ta malo leo Martini Pakole. Ai ele I fefe ai lupe soli ai. Le la auli le mali e toa Joseph Parker. E matau tia. Congratulations to you, my brother. Quick buck and quick money for you and home again with your lovely wife and 6 daughters. Ilese atali. Alifana. Itoli maya. 5 girls. Beautiful young children, young girls. To watch their dad do the unthinkable, but I've always had trust. Ia malifatu tuanga ile tapenanga fo ele sunga e lupsoli ai Joseph Parker alo faftai faea tunu faea ainga faea nu faea ya Samoa ile lalulangi atoa faea ya New Zealand male Pacifica ya tavuole na talusia yang leile tua ma toe fafusia mai le fainga malanga le lato ile taiba le lato ile ea le lato fo ile ala ma toe taliu male manuia mai male faletua male nofo alo male ainga o matua. The Parker parents, we congratulate you and we want to thank you. And o te fia whaftai le tunu umala na tāpua inga. Lana tatalo whatau anau na tui nātu ina ia. Mōle mālosi o le uso ma le atele lea wa tau le ai o la penga. Wa sui tau I le tini. Wa tau lau o le wha moe moe. Ua maua lunga I le vi ingo le tua. Ia ai kere ai kupe I kanga
alupa soli ai la uli ale mali e toa. Ia mafufula ai, ia lana teu ngā tupe le whale tupe. Ma lo whaftai de tapo inga le tunu. So o toi malesi tala mata ngō fie. Mō le teibi mua na whatuina ai. Ia le tamilusanga leo wa whaingoina o le Women's Pacific Australian Series of Netball. Tamilusanga lena whai nei le whaingole. O le vai aso. Ma le lava aso. Na pau nei o au sa avatuai. O Samoa, o Tonga, o Fiji, Australia, Papua New Guinea, ma le au mai Peletania, Skotilani. O le ngō le tātou au netipolo, o le tifa i moana. Sa fili mai i tamaitai le lei, ma le la le lei. O Samoa. Ia whapena fo i tamaitai Samoa. O lo ta alo i le ta milusanga le netipolo i New Zealand ma Australia nei. Lana mena tupu. Uma ta alonga. A le tifa i moana. Le ai se whaia ina. Le ai se whaia ina tasi se ia o ai whaia ina ai Tonga, Fiji, Australia, Papua New Guinea. O ai loa i le final. Ia fuki uru ai loa ma Skotilani. Ia o le awa Skotilani is one of the teams that is at the top 10 women's netball players and teams in the world. Nga makua i whaaku kupa le leie le kako tifa i moana mai Samoa, le au netball at mai tai, le au Skotilani le suenga ra siampini. Ma manu malo ai na tau whao o tuwai le amatanga se i o le kuata muli o le talonga. Manu malo ai loa Samoa e le 5 ma le wha ai. E le 5 ma le lua a Skotilani. Now, tifa i moana, Samoan's national women's netball team has brought the cup to Samoa. Congratulations. Le ngata ia te outou uma, all our players, including the coaches, including the management team, congratulations, welcome home. Whawhelo i atu, le atu nuu i atu tau, ma le nganga whiwhia, ma le nganga whawhtai lo tau whaeea atu nuu. Whaeea ma atau ave le fu a Samoa, i ta longa whaavau ma lo le lalulangi. Ia o lea, wauli masau. Whawhtai le tua, whawhtai matua. Ia ona ia nei whanau tamaitai. Whanau tine le atu nuu. Ma le tā ua o loutou sao i matau. I whalanga mai ai ana i lea fo i tālonga o le netipolo. Ua siampini ai Samoa i le tamilusanga mua le nei ua whaingoina o le Pacific Australian Netball Series. Ia, le nā la ia o la ia e. Moli le tātou wipu i Samoa. Ia mata pena fo i mo le isi wha moe i le isi tausanga. O lo o lumanai. Talo whiwhia na. Ia. Awatu fo i le wha maloma le tapo inga le tātou nuu i vaiala. Ma le tātou swafa o le tātou wainga. Le patu. Le ala le uno o whapeatu. E tā wotele mea nei o loutou mana, la mamanino le lei. I so tanga e le ngatala le swafo le matu wainga. Sa le patu i vaiala. Aona so tanga malona ta fue. Mai le swafa paito maleifi matai a patu mispusi. O lota oto i toro vai moso. Ma le ngafa whawai le nā. Leo mai o na whaaloa atu whaatolu paito maleifi matai a patu mispusi i le swafa patu tono le tātou nu. O mai a fo i unga o whamsinonga. Ma wha maunga e o mai i le teimi le nei.
ua whaatolu ana whaaloalu atu. Ma whaanofo pea i le whaafutupu. Le nai tu o le tātou ainga le suafa pātu. Whaatolu. A lea do nofo tangata e ono mea. Lela. Ua mātango fie ua whailoa i o tātou ainga ma tātou soalau pule. Mai o lea le tu ua ai. Le langona le nei ainga. O lea whauau le nofo. O le suafa pātu. I le tū le nei o paito maleifi mataia. Pātu mispusi. A whai fōi la e to iei nisi māsal salonga. Iala o whai atu. Ioi. E matua mai maule teimi tātou te toi oa i le whaamsinonga e toi spela mai i unga o whaamsinonga wa umana whai. E tau tala atu suli le nei o le pātu. Nei a tau a lea paito maleifi mispusi mataia. Ia, tāti aila ia le nā. O le nā fo i mulu ngā veve ua uma. Ea. Ia, no o mai leo lau tala noa. I le mata upu lea. Sau noa mai le te mai tai Parliamentary. O te le wha mā vai i se langono tu le epa. Ma se fina ngalo, ma se lafo e manatu tu le epa e whatu. Ai wha mai na sunga tu le epa i le tae ona nei. La uli, sau e lango mai, leanga o lea ua o lango ina lau mata upu ma lau tusi le whangoftalai ma le wha moe na ia whatea. Ma whaatu la i ese mai le ainga. O le whaatu tua i le tua Samoa ia le tamaita i Parliamentary ia FEB. Le foi ua mai o na saudo le whangoftanai. Wana ia talia ina le lafo atu i le epa ma le HRPP. O le sili le fsile tangata wha whea pe a whai e le wha ma vai ia le tamaita i Parliamentary. O le whaingo fia i o le tati. E le mawhai o na le wha ma vai pe step down. Whai le mea sao ma le mea tatau aisea. E na o le to ono i lato. Na o ia ma le isi to lima. Luas ful ma le iwa. Ala auli o le mali e toa. Ma le sfuru ma le valu o tu le epa. Tu u whātasi. Ni ona i lola ia leo wa dalata i le whās fulu ma le iwa. Oi whās fulu ma le fitu pe whās fulu ma le valu. Ia sui o le tu le pāle mene atoa. I le mawhai o na toi alo e se aile te mai tai Parliamentary. O le me whai. Step down, resign with respect and graciously, gracefully. Iwa, tā ua le mea le nā. Lua mea le la o batua. O le malo lo wha ma vai manu malo. Po o le wha se e tuangalu. Nai lo o le pa lota e le wha tua ina lau teitainga. Do you see the scenarios here, ladies and gentlemen? I'm telling you, this is what that is going to happen tomorrow. A le wha ma vai, a lo ia, ma lo lo, manu ma lo. Wha se e tuangalu. Ai a whai e tūla i pēa e manatu, e whai se pālonta, wale ai se whātua tuanga, or a vote of no confidence against her, ona ta oto ai le i wha maumaunga, mo le tala wha solopito, i le lalolangi atoa, ma le o langa atoa, e le iloto maulalo fia me.
e whaase e tuangalo, pe wha malo, pe malo lo manu malo, ma wha ma vai alo ia. Ai sa tuli ona ole panota, wa leo toi wha tuatuaina. So those are the scenarios that you have to look at it tomorrow. So there's 99% that FEB is going to take the option of a ballot or a vote of no confidence. Yeah. Mea nai lua o le au no tupu tai au, mumua, wha mawai, malolo, ma wha se e tuangalu. Lua, o le a wha wau, le wha tinoina o le panota, o le ai o se wha tuanga o totoe, i le tai ta inga, a le tamaitai, sa avea mapalemia. Se e mai la ia le lesi scenario. Awai le mawhaia o na toi alo le mea le tai au. Le ai ma se si mawhai na toi alo i le aso tai au. A e loa i fo i le i o le si bata upu lea. If FEB is going down, she thinks that she will take everybody down with her. Au tala nola le mata upu le na. O nai loa i la ia lea. O se mata upu o whaias tangata. Po se ngai o inga o le a whaias tangata. E lea lofa i le tunu. O manu i lona tau fiofi ma mau i le tofi pale mia. Ai le man tuai mea nei, mua. Lana tsila fia le mea sao tau na whai. Le mea tonu e tau na whai. Nā le mea o le a umi ai o nofo i le tofi o leo whate atu o ia. Le si vaenga e tau na sila toa iai le tamai tai pale mia o lo nā lofa. I le atu nuu. Ua toi se furu masina o le paia inga. O na whata ape leo le pale mene. O le a le toi mawhai o na ia whao ngā ina. Le malo si anga na te whautua ina ai le fionga le au malu o le malo e sau. E whata ape le palemene. A whata ape la le palemene, o lona winga, ua toi fo i lava le scenario e tase, o lea ua manao, e whata ape le palemene, e toi fo i e whailwhainga panota, o le ulua i mana onga le nao tu le epa. Aia, ua sui le fati, ua sui le pese, ua sui le lau pepa, e pese mai ei tu le epa. Nā uli saula ia le tātu whatasi, si o uso foi. I le nei me tasi. Lango mai i laulafo le a whatu. Te lango atu i a te oepe a e pale mia. Awa o le mea le nai ono tupu. O le mwhai loa e le malusi ango FEB. O na whautuaina le fionga i le au mbalo le malo e whata ape a e o e whailwhainga palonta. O na e silsila atu le fionga i le au mbalo le malo. It only makes sense. Lauli's got 29 to set up a new government. It's still the Fast Party, but it will be a new administration. With Lauli being the Prime Minister, whoever's going to be, Lauli has to submit those names for his cabinet and also for the associate ministers. Da, ua amata no fola atu mua whapenal, tato whala ai le i o tai au le me tup, wa fola na e tau ai le malama le tulafono. Malama le whaate mo kalasi ma mea ono tu tupu mai le mea lea. Le aso tai au. Tomorrow shall be no more talking. It is the actions that we needed the most. For who? For the people that have been waiting anticipatingly and patiently. Leto iai se talonga o le whaatalitalitini. E leto iai se talonga
O le mautonu ma le nofo ma titilo atu ma titilo mai. Ma vāvai ane ole. O le mea le na. Nā li ai fo i le wha matala atu pea o mea e ono tutupu i le ansona tai au. E mai le mea lea. Ese le tā ua le wo o e i ala talanoa i le ansona nei. The scenario that most likely to happen if your mayor is removed, Lauli could become the next prime minister. But Lauli told me he doesn't want to be a prime minister. God has prepared somebody else, someone else to become the prime minister. Ia o te masuru salu lava i le fionga le te maitai Saminster. Ia Mulipola, Ana Rosa, Molio o Ale. O mafofofo i se sui Parliamentary. Sa o mafofofo i le se minsta o le matanga aluenga o le leo. Wao tot sila iai o le taimi e sui ele whainga malo le nei toi fo i loa lea e whaata oto mai mea sa te tau o na whaia a o le i vā le whangatia. O a mea ia. Nga kongi wha o le ngoa matua ia ale e min stao leo leo. Whaatanga loa na watu ma leo leo mai whafo lena tau whia nei. Leo leo whapitoa. Forensic. Special. Experienced. Investigators. Su el maliu o le tamo tu au. Su e tuai ma le maliu o le lomatua. Doctor, Professor Caroline Sivayana Capret. Who was behind all this chaos? Who ordered the early release of her body to be cremated without a post-mortem? Ta fefe pe ana mawalo wavanoa. Ile senator Mike Gabbard ya Melika malona fine ya tusi Gabbard leo wa venei. Ma tai ma fa tonu sili o leo uma ma fa mtalanga o le poto fa nei ona po isu enga fa scientisi e au fiai le FBI au fiai ma le CIA, intelligence of military, intelligence of the army, intelligence of the navy, intelligence of the Air Force, and many other national security to protect America and secret private documents pertaining to the national security of the United States. Ele whainta na sui. Ai o te matua whaafetai. Ele mata upu le antai au. Ma le swingo o se whainga malo. Ina ia tatala loa le vai whale ma le awa noa. Wa omi na pisa. A mai leo I whafo. Whatulanga loa ma le sailinga. Ule o toi ai ni whainga a inga I le vālea. Ma ufi wha manu ngase ai ina o iai le matenga le whale. O masalomia so ta inga whale tangata. Wa tau fiofi ai le wha maoni le tautonga. The conflict of interest in terms of our relationships, family ties, connections, has killed the purpose
of the oath of allegiance. Wa kolo ai le umu watu le whafonga le tunu. Le tautonga wha maoni na ua whetea nai. So o tanga wha le tangata. Le masalomia i le telo tai. Lea la sui. Mo i ta whewhe wha whetai le li i. Au mai lola ia. Bring those police. Au ane i toi tango sesi. Leo i le mata upu lea tu oi pe i. A mai li poti. Li poti leo na whai mua leo lua i sua suenga ma leo ilonga. Au mai ma li poti. A li o la vea whaatau malamba au ava. O a recommendations lea mai e. Le mai le recommendation a li poti leo le wha maunia. A mai le recommendation i li poti au ava le na whaila na susuenga le na rai o na tuli nei. Au mai olo o iai le whautuanga. Olo o iai ngoa, olo i fo i le mele. A mai la li poti lea, a leo. Ele ai se wha mauningo ni me uma. Mai li poti a li o whaatau malama. There is a substance and there is element, there is recommendation, and the report is completed. It takes something like this to push superpowers of other countries. I yeah. E matautia. Ale mela na e o ye tau. E fsilingia I lola le fionga le malu le malo la uli. Submit mai la ulisi o lau ka peneta fou. Fatasi ai le tamai tai palemia ma le sui palemia. Po le li palemia ma le sui palemia. Fatasi ai mau minsta e tō sfurma tō lima e ngā lulue o minsta lango lango o le ka peneta. We'll see who's going to get the last laugh. Yeah. Share our program, ladies and gentlemen. The most dramatic and also most interesting time for Samoa's history tomorrow. Ole mai mo masila sila ai longa ye funtinga te we fingar venga le so kaya. Kele le ole fingar venga le fongo mo le luafe. Luos fululima ai aku lengi pomu akomiko nga papa. Kaya la le ofa tsawa. Kele yo pomu le la papa la so taya. Nala no fo ya tu fo ele fono le na. Ele ai se pomu e pa, ai sea. Na umana ta mai ele fong ftalai ia te au. E alua kunga o mea wha parliament, e are mea la fongo ilang komisi wha parliament. Parliamentary Commission is just to set out parliamentary meetings and the calendar for the whole year 2025. Nothing to do with individual party politics. No to sisile as sa olele le mesemena fayele fong of the lay. E o ia ile no fo file mu. He's got no choice tomorrow but march down the aisle. Ko maloa don't you le ma vale fusiol toina kilo va payer kilo va payer ya kaka fond que like Alelua pe kolungi upu e whawhiloa ai anga masani ole yala whai mai whanunga le lei le nei tai au le pale mene mamalu o Samoa. Tātou tatalo. Alu ai lafu. Atu ai foi.
tū maanga mālio I tono le mautafono ma le pale. Nana uma on talsanga le mātou te talo lea ma le nganga whaalualo ma le whaa. Maua lalo yo luma ia e alofa mai ia e wha mangalo nei pale mene ang sala. Wa upuana masena whi whamtalai. Oi. E wha mangalo mai. Nei pale mene ang sala. Mātou uma, wa mātou leiloa, mātou mea se wa whai o luma. Hui o lea. Mātou te whaalango atu pēa I lau whio. I le mana o lau musunga e taita I ai I mātou I tono le nei mauta. O le mātou te talo lea. Ma le whatau anau, ma le whaaloalo I o luma. Whamangalo lau Parliament, koe whamangalo for the Parliament. Wa whamanuia le tāpua I ngā Samoa. Ono low lava suafa. Yesu amen. Pasesi latu o toi amatalia nei tau lumanga o le fono. Whaitu la fono. O le malotu tō tasi o Samoa. Pepola ngā ruenga o le aso le nei. Ku wala hoi nunga. Ia le whele utusi o le fono whalau. Ke role me mua mua whalau kai au. Tā upu o le Parliamentary whasanga I le sui whaipule o sanganga. Le sunga ia maulolo tā vita a mosa ina ua wha maunia lana soli tu la fono. O lea I tui ma le mi ngao I le wha msilonga a Samoa. Ka koe whai makarikari e vo lele. Just imagining what is going on in the head of your mayor right now. Lea se meo. Lea la tātou wo pe de fon. Pepa le Parliamentary lona lua. O le tui nātu o le lafo. A le fionga le teitai o le tua ngai. Whātasi ai malana tusi. I lau a fionga I le whonga whatelai. Le tusi. I le fionga le tamaitai pānemia. Se kopi o le tusi o tui nātu I le fionga I le lawyer sili. Le whamasinu sili. Ma le teitai whono, ma le teitai o le whainga malo o le whātuatua I le atua Samoa o tas. Ya alua le whaikonga fo yo siba. Mo ke longa paunga o me lua o le au o yei le tala noanga le aswa tai au. O le atatia le tala le tupe maisi a tala no ina o isi mta upu. A o mea tonu a hia o le a ngai ai. Yoi, wale fe mai istangata. Wala wala sa le tupe na, le sa le tupe na lafo salai I o le. Ia le whaamasinonga ia maulolo. A leo te whai atu lau tala. E le te tau o na tau fia ai le ami o tonu o le whaamasinonga o le suenga whaapitoa e whai e tonu o le Parliamentary e le whongaftalai e tō fia ai se komiti wha Parliamentary whaapitoa la tu te suesueina le amio. Ma le soli tu la fono ua whaamaunia. Charged and convicted. Yeah, that was over at the courthouse. The jurisdiction of the courthouse. Now, it has to go back to the jurisdiction, the contempt of court and the contempt of parliament as a lawmaker. Tangata whai tu la fono. Wha maunia le soli tu la fono. Ta lepe le tu la fono. Nena e lua, upo e lua. Lawmaker and lawbreaker. Yeah. Tu ainga sinaru si na ole a tātou tilo ma mata I ai le aso antai au. Tātou te leilo foi la. Ia po le a whaise. Ok, la tātou o si vavai atu al tātou news. Ia. Tātou news o le ono. On sa I me lava. Ia, sa lea.
sa I mai lava ala le lawa mo sa o I kamale ta vuana eu si mai le fa fonga I tatu telefon I vai fanua ina wata leono In this update, a need for New Zealand to up its military capabilities. The government's hinted a major military budget boost is on the horizon as geopolitical tensions heat up. 3 Chinese Navy ships have been conducting live fire rounds in the Tasman Sea in recent days, and details are coming to light of its new deal with the Cook Islands. Former Defence Minister Andrew Little says China's economy has grown along with the size of its military. We need to make sure that our equipment is modern, up to spec and works with our defence partners, whether it's Australia, the UK, the US or whoever. The Prime Minister says Andrew Bailey made the right move by resigning his ministerial portfolios after laying a hand on a staff member. He stepped down from his ACC and Commerce and Consumer Affairs portfolios after a complaint over the events during what he's called an animated work discussion last Tuesday. He's apologised and will stay on as the MP for Port Waikato. Luxon says Bailey recognised he didn't meet his own standards. It's good that he then reflected on that and actually came forward to me on Friday night and said, this is the situation, this is how I think about it. I don't think I've met my own high expectations and my own behaviour here, and as a result, I'd like to offer my resignation. The Prime Minister sees potential for a trade boost between New Zealand and Vietnam in multiple sectors. Luxon is flying to the Southeast Asian nation tomorrow, described as one of Asia's fastest growing economies. He's leading a senior business delegation. Luxon says the last time our two nations met, they set pretty ambitious two-way trade goals. There's real opportunities in our traditional areas of food and beverage in particular, but also in education is massive, as well as obviously in the area of tourism. Almost 50 firefighters and a helicopter are battling a blaze in Waikato's Hauraki district near State Highway 2. A spokesperson says a digger and vegetation are on fire. That's news. In sport, the Highlanders could have both of their injured props back in business for Friday night's Round 3 Super Rugby match against Moana Pacifica at Albany. Sola Ma'u and Ethan de Groot both went off in the win over the Blues, while Daniel Leonard-Brown was shown a 20-minute red card for head-on-head contact. Assistant coach Ben Smith says there's good news for the injured too. He was training today, yeah, so again, positive for both those guys to be able to train and put themselves forward for selection. Leonard Brown's red card will be considered tonight by the Judicial Committee. The New Zealand women's sevens side have opened up a 6-point lead on rivals Australia in the World Series standings after a 41-7 win over Fiji in the Vancouver final. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Na mano nofo na tuu ato ya yolo uloto Oa imayele atua le fana wia maua Paapa ia ina fo ima ua iloma ole atua Nono fo fia fo ima fesma asoa Tausi fo ia pe a o mai O te whawheta i atu i le mafutanga sa tai ai Na tonu lava i mana tua se laupa se nelo no fo mai Pa ane ne fua u ini au a whea ta e whai Se ingalo fo ia ua e mana tua mai O ta maitina e whanaua mai Ele ua le mali i vai Tu ina naunga ua mafuai Pa
whawhetai a Yesu le matai Lona alofa ua file muai Ele ele ua le mali I vai Tukina nama ua mafuai Tatala noanga mafutanga yo olava ile oti Pe o te mua mua fo ila utala uanga oa ulava A ole nei wato e talalo mafailo tua o ilava Aesa o malu e puno wa ilava Pa amao ni lata mafutanga Ai wi ilea ua uma o te leto e via manatua Wa o fa amanga loya o iluma o lea tua Alo ia yo Faiva ia manu ia lau fa alua Ua tele ole ni wanga lele ile atua No fo maulo ila ufa alua Ele ele ua le mali ivai Tu ina naunga ua mafuai Whawhetai a Yesu le matai Lona alofa ua file muai Ele ele ua le mali ivai Tuhina nama ua mafuai Ele ele ua le mali ivai Tuhina nama ua mafuai Baby, when we're grinding, that's right. I get so excited. Ooh, how I like it. I try, but I can't find it. Oh, you're dancing real close. So real slow. You know what you're doing, don't you? You're making it hard for me. With it, you know just what to say. Things that scare me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Yeah, something inside me says I was so much younger yesterday. I don't wanna be a player no more. So much younger yesterday. I don't wanna be a player no more. So much younger yesterday. I don't wanna be a player no more. So much younger yesterday. I don't wanna be a player no more. Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. Hey, are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah. I don't wanna be a player no more. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. Baby, when we're grinding, that's right. I get so excited. Ooh, how I like it. I try, but
o whawhiwhianga lavanda su whiwhiloi ia wale ba nava ngā luenga balere. Ngā Gagaifo Faiva o Samoa i nei fo ia sungafua ma le amatanga o nei ba ia sofou. Whaamboe ia o lo o manuia masaunga le mu me uma. Mo o tau uma o le nau o mai o na koloki le kāde ia ma saini fo i ma o le atu ua ia le nofuanga. Ia po le whaasino manga fo i o mea o lo i eifa le whainga luenga. Ia o le talo lava le atou sevea. Ina ia pui pui oe ma lau soifua i lunga le ala tele. Ia vape na fo i lau o soi tono le tavale. Ia ma whailo fusi pau ki mai lo malauri ki o. Tate o ai bobori whale o il kou whale. O wangi e koe a whaisisi mea. Ia ma wha atatu wai o i lunga le ala tele. Se ia e o lava ile me e te no whai wha malulu atu. O lo tau sa ili pea se tātou whasota inga malo i le so, le sunga maulolo fata, Wellington e Malifa, mai le Samoa Observer, ia vape na fo i se li i tu stala matu whaatasia le tele fo i o ni tu singa. E manaia, ono i lātou o lo o whengai ma tala fau i aso uma, o lo o lātou mata i tu wina fo i meo lo o tupu i so se baengo le atinu. Mai le mauta whono o upu whai o malose i o i pisi nisi ma company tu ma otsi le atunu. Ta alonga, me umalawa le nā, le tau o soi fuanga, wha amasinonga. Dea lai o na tau o tele le au maia, o malo nei wha pitoa, e mana malama mai eilo lato, so tanga o lo o alala ma papa au i Samoa, ma tilo i mea o lo tutupu. Ia, whata alofa wha pitoa. E le fionga i le saoli tuala tau pa utino tau wā ia whapea fo i le whale tua ia peka ia male no whaano tātou whale loa le nā o le sfun male wha Lappington Road i Otara mo le tātou vai le ola mo lo malasi tele ngasi o le nei vai teimi o tātou tū le lata e anga i atu le winter male tau malulu eisa vai le ola Sfultolu, Lappington Road, i Otara whafte atu i lau whionga le saoli tuala, tau wā tau pau tino, ia ma le whaletua. Tātou se e o, numera lua sfumba le lua, Templeton Place, Glendon i Manrewa, alo iai ia le whaletua. Ia po le tua whine fo ia nive malia ma le tamaitai mareta sa wanga, lua sfulua, Templeton Place i nā i Manrewa, whafte i tele malia, nive ia ma mareta o le whaonga ina o le tātou maketi e sul whaia tu eile atu nu e lata ia manofo lata la tātou i nā i le tātou maketi le nā ai o mai i tutonu o le taulanga whaatau i mangele o lo i eile tātou whale loa le Tasi Market lo i eile usu e whaola tane Peter Silva ia ma le au whingaruenga ia le Whaletua, ia sau, talo whatu sau, Helen, ia whapea fōi ia le fionga, i le whaasina tolefoa, Reverend tolefoa, Larry Tupai Lavea, aftai mo le whaangaina le tātu maketi wa Gagaifo i atu iei le tō tele, o i lātou, tangata mātu e mana whaile lātou sumba fole na ono aso le vaiaso, pe lima e aso le vaiaso. I nā le o ngā tonunga le mū o le taulanga whātau ia mao kuamba mai la ko vai tawalunga o i le numera Tasi Triangle Road i nā i Masi i le tulangi i Sifo Wahid ia ma le vaenga mōfo ia tātou vai i nā le vai a voka ngā tele mo le prostate cancer ia mo le tūpao tane ia ai mo outou umai Australia ia lena o tōsi le fia le numera le a tōsa vea o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu ia whapea fōi ia isi vaenga o loo a ngai atu iai pe o Hawaii ia whapea fōi Amerika, Alaska o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu manatua e le ia se vai ale a tōsa vea o whaatau i Australia o i nei lava i New Zealand o loo lau atu ele vai Ioe, o inisi o lo lātou whai o le mea le nā o le whaangaoi o le whaatino ino le mta. Ai whai mai o le vai sa vea le ai, o nā o sa vea lo la o tuai le vai, anga i au se tālia a ea.
Yalna no mabla mai ai le tato numero na o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu fa malu lua tu o lo tamu fai pele tato sota inga male a sunga ya tuisa mau lolo fata Wellington e Malifa o le fa lave le ta ua mai Samoa o lo o fa le tonu le tato power le eletise ia ma ua whaafinga tai fu i ona ola le wifi ma le internet ona o le wha le tono ro ia ele tio fu ele anga le talo le tau i Samoa le anga le talo le tau ia ma ua afia fu i nisi o wai lalo le palapala ia ma ua whapena ona tuai ma slow wai le ngai oia le wifi po le internet ile dei taimi ma whainga tai o na mawani a tātou whasota inga. I le atunu, a le mea le leo ale selo u ingo iai. Le leo ale sau i Samoa le teimi fo le tu sa avili meitanga tolo a inga polo uso polo tua fine po I love polo tinafu. Fia mose se vai o le ola, ia wai lo fo le vai o le ola o le peso o le mele tal no mai ai po o matau el sapeta. Vili mai lola ai alea o malona elu le Western Union po le Pacific Easy Money Transfer. La folol tupe al watu e mal code I tua fo le reference e loelet. Te fiu to e vili atu le ai masisi to e tali mai. Nao le leo a fo le sa tua. We're sorry. The number that you are trying to reach is unavailable. Please try again next time. We're sorry. Ole leo ale nai, selo ingo iai. Ya koe vidi mai lola malau kuri a pe text mai la varia la kuri. We're sorry. The person you're trying to get in touch with is unreachable. Ora vi ko me e mo ko kupe ko musu kari mai ke fongi pe avidi o le vidi ko pe o ka wak e le vidi ko kambi solo fo ima fa me si dia le o tau mai fo ne ya tala mali fo ka kali e wa fa pe ha wingo ka ngaka fe mai elen fo mo klo ile e tala fia ia o fa ta auto mai le ofisa o le hai komisio New Zealand I Samoa. O lea la fatua o lone, I whapea o lātou, lae lātou te whaatinoina, le process ina, o meo applications matalo sanga nai o tātou, mātua ia e anga waa I le Citizen lena mō mai nei, o le awhiv salau lua whā, ma le awhiv salau Faiva, lena tātou whi nau ai nei. Ale loa, le fatua mo nei le tala mai le ofisa o New Zealand I Samoa, le hai komisi, le ai, e watu na whaputuputu la I leo tālo sanga. Whato a kuria mai ai, I le division o le internal affairs I nei Aukilani. Le o tau sila la I. O le whato ai loa tua I nei. Aila ono le whaanongolongo mai o whai tio pea, ma whai tio pea. E winga I le whaatuai. Ai le tau sila. Now, I'm saying this for people that are working for the New Zealand High Commission in Samoa. This is where the line of communication has broken down because we were never told that the due process for all applications under that new Citizenship Act 1924, and for those who were born on the 1st of January 1949, has to be couriered to Auckland and being processed there by the division or the Department of Internal Affairs. Now look at the time. Look at the time frame. How long has it been now? Yes, of course, it's not that long, about 3 months ago. But I am urging you, Your Excellency, the High Commissioner of New Zealand in Samoa, stationed in Samoa, I am grateful now that we have learned this morning that you are training your staff that are working in Samoa to
process the applications that are given to your office or submitted to your office. Grateful. I'm grateful for that. Whoever had the initiative to do that, it is a great initiative. And we're grateful because it saves time. And our moms and dads that are in this category won't have to leave Samoa and come to New Zealand. Le official komsina o New Zealand I Samoa. O whaongaina le tō whāma le whautanga. Ina ia o tawina I le au whaingaluenga I Samoa. E process ai lava ina ma issue ai Citizenship whai ai matus for lau New Zealand o tātou mātua. So far, le teimi le nei o vatu le whāse lau tangata wa uma o na issue o lātou Citizenship. Very good. I like that. Ta ua tele le, ta upule na mole sila fia le tunu. Le lai te matua ile le nganga whaatai. New Zealand High Commission in Samoa is to train their staff to deal with the citizenship applications in Samoa rather than sending them to New Zealand through courier to the Department of Internal Affairs. O se whainga le lei. Whaafetai tele. Lea fo ina whi nau on tuai. I le tele o taimi. Lesi vaenga lona lua e tā ua tele le mata upulea. E le I ato atoa. Ona tusia le tula whono le nei ma wha matu umai. Ona o le anga waa o le pensiona po o le superannuation. Ma le tua leo leo o ta oto e pele tula whono le nase longa a tols fultau sanga o e Citizenship ma umil Citizenship le nai New Zealand nei. Whātua mawhai leo na e anga waa e lau pensiona po lau superannuation. Now, leo o tātou whātali tali mana tua le vai asana si mawai atu nei sa o li potia atu ai le mātali noanga ma le fionga le te maitai. Whai pule Honourable Carmel Sepuloni o le vai anga whai leipa le patia leipa. Na ia sauno mai e ata o matua I sa o le leile mata upule o te whina o tuai. E le isa o ngā le whainga le Citizenship le na whainei. Ai le anga waa o tātou mātua I le pensiona ma le superannuation. So the good news is ono le ua au mai le Citizenship. Wa e anga waa e fōi. E tele o anga waa lai le pensiona se I vangana ua uma ona whaatino mai ia le tula whono. The piece of legislation is not completed and it's not rolled out yet, but you are entitled to the emergency benefit. Yoe, ta mamtina matule o mo fa mnianga la lmela. Ya mfauno to wo e ta sanga. Ia l'auto pensione fo le meta o le emergency benefit. O le emergency benefits la le na e na o le tolu se lau valus full ta la o le va o le tolu se lau valus full ma le fa se lau luas full. Ia fufuala ia o le pensiona e toa I maua le lua vai aso e maua le valus se lau leiva se lau. I le lua vai aso. A o lea e siri atu o le maua si mea le na I le vai aso I lalo emergency benefits po le benefiti fo le mo mea whaafua sei. Ne tātou te anga waa I tātou ia ta mamtina mātou mo Citizenship lalo le. O le mea lea ya lea matua. O le pole vale tātou. Ai ono sae mai sei whātou langa le lei mai. Le ave sales full tau sanga lea. Sa uwhai atu I atu yono ma le fionga te mai tai a whaipule. The only piece of legislation to be changed at this point is an exemption to be inserted into the special number of people entitled to the special citizen. Nā o tātou tangata I e tolu awhi muntupu e te mamtina mātua na whanau le vāle na leo na pāsil Citizenship le amo tangata Samoa. E tu uiele exemption le anga ua lo na whaatalitari. Mai lea a fia I tangata ia
Ie whaia lato normal applications every day. Mana tua le whinaunga le nā. Ie sisi vaenga e toi e vasili mai ai. Am whaiona whaamanatu mai ai ia le tātou talandoanga le malwhinaunga le nā. Ia mawai ia le malamalama anga. And then finally, breaking news, and it is big news. President Zelensky of the Ukraine, the country of Ukraine, is ready and prepared to resign and step down if NATO, the national alliance, guarantees peaceful resolution to protect his people. Pe a fai e mali lie. Ia le whalapuputonga nei o le NATO. E puipuia ona tangata mai Iosofa Inga Lucia ma le Palestine o Putin. Puipuia ona tangata from Russia's invasion. Ai mai se Iosofa Inga lo whaatino nei. Ai mai la le toha tele le nei te tai. Le toa ma uia sa noa ai. O le a o wha ma vai lo tofi Palestine. Pe a fai e tala noa mai ia le whaarapuputonga i o malo o European countries po o malo Elopa. Lātou te puipuia le saunga le mū o utangata o lo'u atanu. The killing should be stopped now. Le whasioti ngā tangata ma oso whainga lo whaatino nei o lo mali liuai le fia se lau awhea o utangata. O le a o wha malolo ma o wha se tuangalu ma le tofi Palestine. Ina ia tausi ai le fide mu. I will step down and put my country first. Tui nā tu wha mua atu. Ne mea le leie manuia ai lo ua tunuu. And before any political interest and ambition. Wha mua atu. Ne tā ua o tangata lo ua tunuu. Male malo i saunga le mu. Nai lo o so ulangona ma so manatu. Wha apolokiki o te manuia ai nawa. Saulo malvasili tu. But what about FEB? With the similar situation right now. Os loa FEB wale la va o vai tanga te le nofo ma mata matatu ma wha longo atu. And she knows the right thing to do is to step aside, resign, or call it quits. Wha saolo malo. Awoni to e whaisisi whainga panota. Ele I fuafuaina se talo le paketi a veseses full miliona e o e whaise panota wha tope wha penei. Le alofa le nai le malo. Alofa na I tangata. Wa whememea I ma le mautonu tangata. Ua toa fo I mga ruenga le malo. To iai la ni sangone I le ola. A le tinao le atunu. E whaalielo na alofa I a Samoa. Do the right thing. Yeah. Do the right thing. And God and our people will love and bless you. Tele I o ngā ruenga le lei e mawhai, ngō matua fo le soifua ma au te loa foi. Le atangia ma mao. O vai, our Prime Minister is tired. She's tired because of the burden, and there is so much on her plate. There is so much to lose. And it is affecting her health, her capability to withstand and endure the negative forces from outside and what she knows and what is happening around her environment and her circle of people she's attached to. Ora ula tala. Wha mamai I lo utani tanunga.
I le tulanga o lo wo o ne ia. Le polokiki ma whai o malo, ai ma se foi o le vai alo foi le mai tai palemia. Whātou sanga ele o se teimi pupu, se teimi wavetele, ea ma o tele le a fianga foi o lona soifua maloloina, ea me se foi o lona mafufau ne ia fia foi ini ngase ngase le mafufau. Ia e siri e lona soifua maloloina, tului. And it is a test of character and personality. O tātou loai foi. Ele o se te maita I whaingofi. Ona whātau a nauina lana tō whāma lana whautanga. E ata mai. E lava tā pena. E loa fo I tali mai. I le tali o loo ia mā whau iai. O le mea fo I o loo I lona loto. Ia ai, so ia, tātou talo mō lea son te au. Tātou vāva ai mamata I tuina, le taunu unga o le au o ia I te au. Aia. E ai e tō e ai e whetangis. E ai e tā momo e o le whamsinonga. E ai e o le a o e toi whai o la tō palota. E ai e o le a tūlai mai. A vea o se whai ngā malo fau ma wha au pea o tangata fau to whinga fau a o le whai ngā malo lava tasi. O le wha tua I le tua Samoa o tasi. Nā la tō tau a veina. Ma wha au le malo. I leisi se fulu masina. A ole io o le teimi whata ape alo ia I le whai ungo le tausanga le. Ma tā pena atu ai loa le government, the caretaker government, se malo fo le tausitama na o se tausi mea mō sina mai tau. Temporarily taking care of government, businesses and affairs as the whole country prepares for the general public election in April 2026. E le nā, pa mai atu ai le au nanga ma le tautua le nei aso tātou le mafuta ma le sunga I a tungisia o le Omega Cars. E mwhauna wala au le telefoni o lua tasi whawhitu ono lima whatasi. O lua tasi whawhitu ono lima whatasi. Ia polo wanga e tu fo I le latou tuatusi o le Luasalau Cavendish Drive I nai Papa Toitoi. Manatu pe uma o le sunga ya sau ia le tau ave pasi o le pasi moe. Pe atau no ule pasi moe le fiafinei. Ia e whafti tele le tātou tunou. Whaftai le whafongfonga ia sa oa. O le tama whasale anga le utou numai. Tamo moe sa family ina lau whafonga. Ia me se foi. Ia le tūlanga o le matematenga le nai lo mafofau. Ona matematenga la e te mafofa pe ka fefe. Al mesili na mo fa. Manala ma ia te o me no tupu le so tao. Na mo file mo ila ile ni ma na ni ma fa sa o vai ma te talo ile tua. Ia mo le file mo Samoa. Ai o le o tutu le va o le tama manono o le a o wan ai ia manuia tele da ia le fa funga ta po ile tunu mo lau tou ma tanga ma le sunga esa o te mana tuaina le tama saninga le a tau sa vele nei fa soi foia pelo e kai au lava ele ngata ai fa atauva lo manatu
le ala o fa ato fa mai ngalu o le vasa pe ana fai o sa umiti tale toi fiala i lota musu e ala ai una o ita waloa o na tama futa male fa atasinga tali ton mai whainga tauna fa muta ai wali maia o mai le unga la upele o na paulava ele ai se winga ai malia maia o mai le unga la upele o na paulava ele ai se winga ua te tau ona o alu ua tu talo waa te ngā i mai wa ai atu ma teo pēr i manatu o langona umai la tā ua wa ua whainga tā ona tēna ai whaato wha mai whaso i whatu o te le tau fia loi mata o tawhe ua sili ai lava lea i le whatu o tawhe